Haka arpulai tarik unaiwing ka regional committee ka Ripoy district hapo ka jingilam khamat usambut menteri rangba ka jela uba prastun tensong haringkat ki laingot ki amle na Ripoy district ki ba kentup ya amle ka jirang constituency uba sustenance sotun UMLA ka mahoti constituency uba dasakhet lamare bat UMLA ka nongpo constituency uba Meralbon im bat haringkat menteri na sarkar Assam Pijus Hazarika bat kiwe ki he sarkar jangka Assam. Ha kawat ka baar kilala ihar bat jurep sa sya South Kishnong ki bakentup ya Kishnong Patgon Jamoregon ka bakla para bat Kishnong lengkung ki badai Kishnong ki bahap ha ki benta kappo jangki arjala kata ha pedeng ka jala Meghalaya bat ka jala Assam. Bayo ban keran bat we ni kirang ba bala mikmat na kaliang ka hima nong spung simship uba Mostarlin lingdo ulaya tu bakisnong lengkung kadang habit pura syaka hima nong spung nando belasengnya kahima. Kamtam ki padba nong song jong kene ka bakapara area ka jongi ne. Ngas kwa bani thoy phi ba na kaliang kahima nong spung jongi nando ba ngi kahima nong spung kladon kene ka jaka ka dei ka jongi. Kade ka jaka ka dei jongi nando kisnam khandai spaar. Bater hadu mentangi nak sensiar ben na kahima nong spung jongi wakting chief la neus em jong kahima nong spung. Dan mar kata nga kwa bani thoy phi ka Assam ada kawan ban sinai ki project ki development hang nero ka jusim ya ka NOC na ka hima jongi dengan kwa ban syai ki badba jongi hang ne ba ane ka jaka ka de jongi ada ka Assam ro ka juwan ban sinai development kum hawas ne barjar kharwei MLA jong ka Assam wan sim ka NOC na em rang ba jongi ba pita raja simyong bat kum juro haus ne barjar khanreu ka Assam kamut ban sinai kini surok PM ji suai hakini ki jaka haban sim NOC na kai majungi tegat na kata kata ngas kwa bani thuyo phi kini ki member hangne ki badam hangne ngi de ban sa ba po ka Meghalaya batro lada don ki breu jungi ki bakwa ban le no sha Assam ila ban le tang ba ka jaka ka de bi ka jungi bat ni dak sensiar ben mangi hadu menta mene tang ki ne play sibon আপোনালোকে কক কোনে থাকে আমিতো জবৰদস্তি কৰি অসমত দেখাটো ঠিক নহয় আৰু আপোনালোকে যদি অসমত থাকিব খুজিছে মই ভাবো মেঘালয় জবৰদস্তি কৰি ৰাখাটো ঠিক নহয় গতিকে এটা ডিসিশনটো ল'ব লাগিব সেই কাৰণে আহিছো মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু কনৰাড চাংমা ডাঙৰীয়া আমাক ইয়ালৈকে পঠাইছে আজি আমি সিদ্ধান্ত দি যাব নোৱাৰো আজি আপোনালোকে যে ঝিমিৰি গাঁৱত ক'লে যে আমি অসমত থাকিম কিন্তু আমি সিদ্ধান্ত আজি দিব পৰা নাই আমি ৰিপৰ্টখিনি নি আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰক মই দিম আৰু মেঘালয়ৰ চিফ মিনিষ্টাৰক আমাৰ ডেপুটি CM ডাঙৰীয়া দিব তাৰ পাছত আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকলে বিভিন্ন আমাৰ ৰাজনৈতিক দল অসমৰ বা মেঘালয়ৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ যিসকল সংগঠন আছে দল আছে সকলোৰে লগত আলোচনা কৰি এটা সিদ্ধান্ত ল'ব কিন্তু মূল সিদ্ধান্তটো মই আকৌ কৈছো মূল সিদ্ধান্তটো আমাৰ ৰিপৰ্টৰ মূল সিদ্ধান্তটো আপোনালোকৰ সিদ্ধান্ত এটা আপোনালোকে থাকিব ক'ত খুজে ক'ত থাকিব খুজে অলপ কনফিউজন গাঁওখনত they are confused you want to still they are waiting for the committee and the expression and the from the kingship Dongsprung kingship of what they have explained in this area sir it asked what from the kingship have explained from the Assam government if they construct any development like road they are asking permission from the kingship of Dongsprung. That is very true and we have also the proof in documents and here in the border areas we have many schools UP schools of 7 LP schools of 6 that is under SSA, government's LP school of 5 under Meghalaya government, and we have many teachers which the government of Meghalaya is taking care of. And the people of border, they are equally treated as the people of the state of Meghalaya.
even though we are border with Assam, but still, government of Meghalaya is doing so much work here. We have this combined water scheme, Baklapara, which we are going to inaugurate. Kami ke final, kebangi ingin ong bangi sim mangi karai. Dan repi don kami bangin yo I katokan ni ka eka sentiment, ka eka jik ngau jongki nong song snong. Hakini ki jaka. Dan nak ada ngopi ngip masih banlek tu bangi pej atat. Ka eka mon ki babun ki balang. Dan re kumo pi ki babun ki jaka ki long undecisive. Bila suduk bai ki bapri yang ni ki ong bangi don chan ni Meghalaya ro kabiang ni, ki don cha Assam ro kabiang ni. Kada ko long namar ba ya ka property ka bagi don. Ya ka jaka ka puta ka bakidon namar ka sistem hangi hapo Meghalaya kalau ngidon ki sim ngidon ki hima nang tangi hir sapo sikiraj hir sikisnong de ngangi skem ba ngi follow ya kata sistem ka bajule nadu mensua hadu kini kiski ki bata nak da ko mopi nakaliang jogo regional committee ngim sim kai karai den rei ka bangin su submit pi ya report sikini ki ar ngut ki chief minister hakaba kadu maki kin sasim ya karai kabah kadu kata ngau pi ngi ke company ngin bisar menia iki kot kislah ki ngau pi lada kiladon jaka semegala kamu kan nek kum tai namar bable yu ngau pi lada kiladon jaka kamu kila pendep yu proses prokoi ke sistem kum bakalong lem ta kum no ki yo jaka megala ke yo jaka megala kamu de lembah kisip de lembah ka lembah kiklan kala menong ka rikraj kala menong krikur kala menong krisim lem kum ta kum no kin yo jaka de ya kata ngau pi sedit naman ngi kren suamanta ya kan ni ke isu ke boundary ke badon ki differences badon na pedeng joki ki bekwa ban lecha sha Assam don pedeng ki bekwa ban wan sha Meghalaya tinga trai kata ke ki isu ke bakmada re ya kalan isu ngong pingi hap ban ya tik kat kum ka lantin yo system ke bangi don hang ne po